Chanchin thakla khom amasan athupite din mun name la san hun kiti hi damsung chi dan a hi Congress a elected member khat be pala kha ji ka kumsang ni le pani kuma gamwai hom tu ala kipan political din mun dan kha gel dok jingkoma party hi subhat kit na ding in panla khom hi tiutin Congress legislature party a leader Ukram Ibobi na taklang hi Relief and Disasters Management Department hi subhat thaka igama homsek disaster chom te apat mihing hin hoven na ding ahin department hin mopok na lin tak ane hi din Relief and Disaster Management Minister Awangbo Niumay inatak lang hi Minister N. Biren at Suinanoy at Chingmerong Imphal Art College Mai Akisim Mau Bazar hi tu thatarik ge simhaini hile hondona ne mipite khotapi dona ne ding hitai din Mau Imphal Market Cooperation Committee a convener Khuraijam Athoba in atak lang hi Vahui TV Vaiphei News and Tutezo sining doi kimi chibai ko hunbuk hi chanchin akim zona la en khom hitiu din mun name la san hun kiti hi damsung chi dan a hi Congress a elected member khat bepa ala kha ji ka komsang ni la pani kuma gamwai hom tu ala kipan political din mun dan kha gel khok jingkom a party hi suhat kit na ding in pan la khom hitiutin Congress legislature party a leader Ukram Ibobi na taklang hi Zithu hi Manipur Pradesh Congress Committee President Thak Ding Akitel Wangkhim Assembly Constituency a MLA K Meghajandra Lam Tona Hun Congress Bhavan Mun a Amat Nawa CLP leader O Ibobi na again hi Zihu na chunti hin again na Tuchung State Akitel Pina akhan BJP in mun choma thildoi umlo takte mangcha a kailo thailo a hi ti a alapang a hiu ahin la zigol hijo tosot loading chi a hi kumsang ni la somni pali kum a center a BJP hat le hat lo ding ti hi ki gen thailo a hi center a BJP in vai hom na din mun a chan lo a hi chun Manipur ahin le political lama kisang danglam thei thil a hin lai hi Congress in kum som lenga vai a hom sunga khanchu state sunga hin na satak in khantona na se bangjat hem alaki bola BJP in kum nga sunga khan project thakding gongal na bangma mu in ala umpoi tu a BJP in athil bolte ho hi a hi le chu Congress hunlai a scheme ngen kha hi ahung tungding local body a kitel na Lok Sabha a kitel na hi lam 18 Congress ahung hat theina ding ahin pan la khom hitiu tuni akipat MPCC a president dinga go thaka K Meghajandra in party hi ahung hat tozel na dinga panna sataka hungla dinga hi ti hi kinep na lin tak kanei hi tin O Ibobi in again be kit hi Lairiba mayam si India da lairiba tongan ba agenda mayam chathariba aisi kana gumul di vote bank Congress ki leader sing se vote bank appeasement hai di English artha di yam mun khangba midina ti aisu adu appeasement vote bank tawdana moina tawramini a Kashmir gi issue adu gi issue hauji amu haureba hijab na amu tawram halan ji yaro halan to pot yon ba yaro hujin amu kari haire ngarang na handi mayam jo adum ubiram gani da azan law yaro ena haudro ada Karnataka dagi Bombay dagi Delhi yokhaledra mai pan genu kari da lakada no let us wait and see India gi laibak shikari lakada no haibida khoi karim ta aidi ninghan ningai leite haidna sigumba one-sided agenda mayam sina India si kayam kuina peace and tranquility si kayam kuina maintain tawba yagada ge ai woi bisno shanti leiba woisno power monger oiba power hungry oiba kangpunina somdagi sapti gi dum tel satkhiba mayam chingdo Congress na 2024 amu keno tawre hai tari kana khangni amu akoi si sangba yagadra na amu maning thonglom dra mang thonglom dra amu thie puja kana khangni sat khiba mi sing si agenda da on atga policy program da aidi satpa man ge aduna yamna kaba harau simbaram di phamgi song sat khiba kangbung haktani na yamna kaba si khoi family da so oi chuno moi da oi chuno ba song sat khiba mayam se ai matamam da khoi gi matam da su dum ningsing ge ba 42 kaba da trai khoi da ni do mantri hapadu di another 30 amadi keno tawba ngamoi doine moigi na 20 ding ngamoi doine ba phangau ba kangbu duna dom amuk keno tawrak ka doine ba fajana Manipur se shanti lehan biu fajana tawbiyo
Zihu nahin MPCC President Thaklatu Kemika Chandra in again Congress Party hi ahung hathaki theina ding a kathei kham a panlading kahi takahin party zone zone te thule mangkoma transparent taka na sem ding kahi tangam le phaigam te ni ki kala ki hit na umlawa Manipura tutua issue umte hi atak so ding kahi opposition party khat hina in party ahin athil bowling dolte ho hoi takcha sepi tinding gungka Congress Party in Thuneina nei tak lo hi sim thak kit ding in ibon un pangkhom hi duty again be kit hi Party ki thabak thoram kaya lepa leitana mahaki full energy party sigi asauba thodang kaya lobiduna thabak tawbiramba ai mamang do ibiramba siri ai yamba Mingoina hangatcharabada siri loken thagachaba amasung maki service ku ikai khunajaba uchari ahalaman mayam sing senior party ki leader mayam singna mangda thambikibaduni aikhoi gi party anauba samagi damak aikhoi punamak yamna hena unity amaga loinana aikhoi sangchin minabagi tanja adu lagle haibagi tanja Sauraba sigumba responsibility mayam punamakse ehaki thakta sinabi bigi damak for the people of Manipur praja miyam gi damak section khudimak community khudimak dharma khudimak singtam gi khenaba leitana masigi wak masigi thabak chathajarakpa matamda madugi accountability Mipung Kudimakna, Hangba, Ngamba, Amasung, Madugi answer people Ngamnaba Honazagani. Congress Party Nasi, state as the opposition of Oina Labada. Parties in the low of the Taudang. Subjan, Manipur the Ladiba, Tongan section Kudimaki. Manipur the Ladiba Parja Kudimaki. Opposition Party Yamo in the low of the Bharat ki Sangvidan. Democracy set Palabakamo Oina. Lawgadaba opposition ki role ngasi Congress Party na sab chana lawgani Manipur ki seba tawnu na bigida magta ahongba adigumba yamna free and fair by reaching out to the village by reaching out to the hill areas ai koi mapam chatna thengna na bigida mag ai koi walk tawina na bigida magta loinana soidana Congress Party Adigumba, we will work to repeat the history of the Congress Party. Congress Party soitna aikoi itihas halakna naba. Aikoi gi sarkar halakna naba Congress Party ki damak aikoi yam punna yamna unitedly. Adagi amaga nuksinana sacrifice tawduna dedicate tawduna aikoi yam hona minasi haina. Haijabagaloinana Mayam Masigi Yasumba Palestinian programs the Yawiva, Lakviva senior leader, guide Tawiva, Mayam leader Mayam Singh, Mayam Punamak Tagasabagaloina, Matang City. Relief and Disasters Management Department hi sukhat thaka igama hong sek disaster chom te apat mihi hin khoven na dinga hin department hin mopok na lin tak ani hi tin Relief and Disaster Management Minister Awongbau Niumay inatak lang hi Zitu hizani ama sa pendinga tiin trainee somnga ding vel panna hun kimang upscaling AAPDA Mitra scheme kiti kipo do na hun chun alage na hi Relief and Disaster Management Department in Gongal DC Complex Bishnupur Panchayat Resources Center hun kimat na to kisay ahin Minister Awongbau Niumay in agena itse nawgam hi thinglego tamtak zika tuile hui ahin kisang danglam o umtay Sule tuni ahin go azuk tak lo zika haksat na itok pantaw ahi. Zizo si apathin iphatsong video. Prime Minister Narendra Modi in Zigol scheme noy apathin mipite training big pat alahitin again behi. The Sigumba situation that we am faced today, Manipur because of the deforestation, climate change, really timely Lantova, Matamna of a lot of changes for the last many years we have been witnessing. We are trying to do our best on the other side
by different related departments in order to protect people from flood. We didn't know what would happen and what may happen. So the locality the training period using volunteers, Sigubana Kanda, Brazasingo, and Myanmar. Property and property at this gets settled. Chief Minister N. Biren at Suina Noya, Jingmiro nga Imphal Art College Mai Akisim, Mau Bazar hi tu thatari gate simhaini hile Hondona ni ami pite khutapi dona ni ding hitaitin, Mau Imphal Market Cooperation Committee a convener, Khuraijam Athoba in ataklang hi. Imphal Mau temporary market chungchanga, Khuraijam Athoba intihin again kita, temporary market ahin, gig na ding le, zon ek thak na ding le a uma. Chule, ni khat sunga zokzolo umte nating le inlama pokit ngai se lo ding khol na in avan zokteo koi na ding ti in go down khat le si mahi ni danga chun mau ke thil te a dinga mun lem chang ala lo zika mun choma ki chon to ti in ala hi ahak sat na teo panpi na ding tin temporary market hi sim sakahi zihin mau le Imphal te ni ki kala hin kilung se na apun zo dik na ding in le etpi zing hiding hi ala chi dan tang pi achun Mau Bazar chute hi sep kitni le simhai ni te be pahin ala chu se ka hi a hin la bazar ki sim zo nunga pat hin chu ni sina chu theina dinga hunlem chang sim pi ka hitai Chief Minister N. Biren in asataka tha seng in Mau Bazar a sim pi ko hi achunga ki pak thugen na hunding chu ahung tung ding sep patni ahin bazar ki sim na lai tak munahin ki mangding ahitin Mau Imphal Coordination Committee a convener Khuraijam Athoba in again beki चंगदब पोलम मैम सेमत सागतीदना टेम्पररी शेड असी सेमीरबनिना अखोई चांगना ना कैथेल असी फमनबसु ngमद्रा हाइबगी थाजबदु लै मरम असिना इराय नुमिता अखोगी हौनबि मतुगिना गवर्नमेंट संगा खरब मतुंगदा माउ इम्फाल मार्केट कोऑर्डिनेशन कमिटी ना कैथेन फंबिरिबा माउगी इमाय इंडोन इचेचन कयागा अमदी कमिटी दे याविरिबा माउ काउंसिल माउ यूनियन अमदी माउ बिजनेस वुमेन यूनियन अमदी अखोई तंपाकी सामदी जमीन नजरिबस लुक निपान कोई मैं पुल पुल कांदा नुंगाइब फोंदोकपगी थौरम अमसु लांगलिब लेबा गुबुन नुमित असुदा कोई सिन्ननबा कोई बना जगदौरी lampi kekle nading to kisay hin atum vela hu umte king land compensation chungchang a hin lungoi thei nading ting a pepo tin National Highway number 102 B Guitero Churchanpur apat singa tinga kinopto na kisim na muna chengten a khakpi taw hi Press te apat thu dan in zia National Highway number 102 B a lampi hi keklin nading sim huna ho asuk hak teo Big ding do land compensation so ala chita March tha tarik somthum lekhat sunga big do dinga ala kinop to now so atak asolo ziku zigol thil hyung tunga hi zilampi ki simna ana sep chol sak dinga ahungo to hi zitum vela ho hausa chief association zomi sang naw pang polpi ZSP le zomi CSO te to ki goma ki bol a hi ti thu la khom tu te kinga again o hi anei tu ding talo naw pangte na Glory Children Home Moirang thamna pokpi in amat seko medical equipment te sitbi in charge Vikram Kumar in Children Home taking a pig dona alanei tai Small Industries Development Bank of India branch in sponsored ball in home te adding up medical equipment te pig dona to kisaya sitbi in charge Vikram Kumar in agena Glory Children Home te apat sitbi in medical equipment apan pina ahung do to kipat medical equipment te hi pi kalahi home naw pangte adding a smart classroom khat sim pig ding hile kigel home kit ding a hi din Vikram Kumar in again be kit hi ग्लोरी चिल्ड्रन के तरफ से सिडबी को जनवरी मंथ में प्रपोजल दिया गया था मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए तो उसको हमने कंसीडर किया और उनका प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और फंडिंग किया और अभी ये सब इक्विपमेंट्स और जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स है वो भी आया हुआ है Thobal Mayang Imphal Lampi MI Road Muijing Chule Hikman Khoa Thobal Turela retaining wall kisim hi hunsot tak cholsan a hi nunga mi piten haksat na atu koi so huna tun mange a simpi kunti atom vela chengte vai home to taking in ano pantaw Thobal Turela retaining wall kisim hi tutu adin mun hi thula khom tu te to er khom nunga Muijing Gram Panchayat Ward number 2 member Muhammad Nasir Hussein in again
Mizo si in khungkhok ti a hetu MI rota thobal turel pangalampi hi chuhun sina tui ale sekji ka retaining wall hi meter za som nga welding sanga kisim alahi zi retaining wall hi hunsot tak limsak lawa umzi ka abika lona semten haksatna atu zingwa hi Zigachun Akisaipi Water Resources Department Executive Engineer Division 3 Thobal Chule Manipur Vaihom Tuten Akin Thailama Chukha Hungtun Masanga A Suipi Kuntin Muhammad Nasir Hussein again Bekithi Hai ribasi pagal laiba mafam asi halla hallaga laiba hajin mana maram moiraga hena longpo ko ni bilom dalal adugo Thobal gi E Division 3 gi manakte satuna haijaru ba matamda unaba phangde ma lakti haidana dum leire adubu khunja traum doina leiriba jaga sida masina matung tarapade sing chau lakpada akaya toy thola pataragadi hairiba thola kadoiba daitasi department na pugadabani haiba wafamji haijani Bharatiya Janata Party in Somli Leni Veitina Kiphu Kumto Kisaya Sekmai Asia MLAH Dingo in Assembly Constituency Hope Sungo Kurkul Primary Health Center le Sekmai Community Health Center Dr. Medical Staff Sule Ke Saka Hungte Kinga Nek Ding Alhom Hi Somli Leni Veina Tina Foundation Day to Kisaya Hin MLAH Dingo in BJP Apui Tute Limlak te ho choisan na abol nunga PC te doctor medical staff te to kimutu in amaute ho zala covid pandemic sunga thil abol dan teule na sep dan teu chu pakcha na thu again hi zebep chu hilo in zigul pandemic hi hongki takin de ibonun pangkhom ki dingin appeal abol hi tu chung manipur pum in state Pali Kitelpina Assembly BJP nasataka golzona hungchang MLAH dingo in again be kitna achun BJP kiti party hi grassroots level na semle family politics phallo party hi zika tuzung election BJP nasataka golzona chang hi alang khalamin Manipur Valley district police station somlenga ten munong lin tak Lotu Armed Forces Special Power Act lagdo ahin Manipur hi BJP ten zigol tuka ngai kho ahiuti hi akichin kho mai hitin again bekit hi tam sang no min na ra ba pagi doctor sing aduga staff sing aru nurses sing khoi puno maka loine jaraganda ngasi gi foundation day siga mari lena mo khoi da sa thak aduga khoi awan wai khoi share to min jabani aduna ngasi khoina legi staff sing na khoi gi matam da covid ki matam da thawai haksang yauna khoi da cooperation to bidana khoi punna hona min kanda khoi adugumba sokulan thengama khoi thengnagibasi khoi haninga letana legi staff sing sida khoi thagat pa phongdok chai International market cheng Vaibel si khatle noi somli le leading vel mantum vel brown sugar cho more police ten 43 Assam Rifles te ki gom in mi pathum te apat matalahi police apathu he dan in zani ni tak lam tak thum le Kim Ding Vel achun ima kundong lai rembi maya chikim village more police check posa more apat hungtai Tata Sumo registration number ML04B7056 check abol nawa brown sugar chu matpik alahi Z brown sugar chu sabon bomb somgu ka ki khumahi brown sugar drugs chu gram zaguble somge le leading vel agi kahi drugs to mata mi pathum te chu Muhammad Sahidul Islam kum somni lekhat api napa Muhammad Kanaluddin Islam Ajimuddin Khan kum somni leni pinapa Abdul Salam Khan le Abdul Halim kum somni leni pinapa Karim Ali ahi amau pathum te chu Asama Karimganj district apat ahiwa mata pathum te apat thu adot nawa chun drug zu khatle matbe ki tahi mata te to ki khuzop amina hi le Peter Kambilian kum somni leni pinapa late neng somang zau kiti ahi ache naw ahi le more apatahi mata mi pali te cho dan to kitu ka bozui ding in more police station a pik do ahi tin police apathu hi tahi Kaksing Assembly Constituency MLA Mayang Lambam Rameshwar in Tujung Somleni Veijan na Manipur Kitelpina Ago Zona Achanung apat ama sa pendinga Zani Khan Kakching Sumak Laikai Model School Paringa Kalyan Ashram Kisim Skill Development Center Chule Boys Hostel te dinmun ava enthahi National Projects Construction Corporation Limited Noya Kisim Tejo ethakna huna MLA Mayang Lambam Rameshwar in agena keile ka insumiten sumle pai podokin le khasim zaulote adinga athona training pika amangen kitodel theina dinga center hi kisim hi center le boys hostel hi quality hoitaka kisim hi theina dinga ki entha hi tin MLA hi nunga
akhat ve hi na activities na sepna hi kumnga sunga hin constituency ahin MPT adinga phachom le khanto na na septe semdok thei dinga panlading ka hitin MLA Rameshwar in again bekit hi masa semjabada masana afford to ngandaba adugumba family dagi horok kangu mafam sida hostel sida thamaga makoi bu lairik tamalaga amadi masagi ishona pijarakpa ishona pibirakpa skill du masagi haijaba masagi tholakpa masagi talent du akoina madu develop tawraga mi ama oinanaba samaj sida hingbada matik saba mi ama respectful oiba akoi ki nationalist oiba citizen ama oinanaba akoi sembagi center ni masi Kakching Kendrada akoi Kalyan Karas Asramna tawduna ihan hana masi semakpasi akoi yamna masi Kakching Kendra gumma mafamdadi yamna darkar tabani Moirangam kisan danglam nading le mason sak nading ahin Moirang tontu apa tu tha tarik nga kipan TB te shawa khong shengba hunjo zani ibutho thangjinga maibi maiba ten latna nei nung in khoyangbam ibocha in ibomcha in mopok na ala hi Moirang ngangkha leikai power station campus khoyol TB te shawa khong hunachun MLA Moirang te shanti thangjing seva mandal apui tute loi upatele Moirang kanglei rol kanbaluk pui tute le awopo hi Zi hunachun MLA Shanti in again Moirang kanglei rol to pangkhomjing TB te shawa khong shing bahi ipu ipatew nasataka alachi piu khatahi ahi latu kum masala mapat khan zigol hun pha hi alaki mang thei talawahi Manipur State Assembly election na teltina ka umahi chun zigol na sepna hi hoi takcha sembuting ding ka hitia mi pite ki nga taksan na ala nei dinga kalagen to kitona hungki gongal ahi din again bekit hi Aina vote kang badunga ibudogi election da han bakatamda aina ai ibudogi thogol tobiriba ai kogi maiba maibi aduga phamnaiba phamnaibi ai mandangi kabu kalujaraga akogi parampura ri satnaba singomba moyang kanglengoli forko boiba wari myamse ongtamdi mai sengdon chi haiba wakhamdu thamjarubadagi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯃꯥꯏꯕ ꯑꯃꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯗꯣꯝꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯐꯝꯅꯥꯏꯕ ꯐꯝꯅꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯇꯜ ꯀꯪꯕꯤꯅꯁꯨ ꯍꯔꯥꯎ ꯍꯔꯥꯎ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯇꯦꯃꯤꯇꯦ ꯁꯥ ꯋꯥꯈꯣꯡ ꯁꯦꯡꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯕꯨꯙꯧꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪꯗ ꯌꯥꯅꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯇꯦꯃꯤꯇꯦ ꯁꯥ ꯋꯥꯈꯣꯡꯁꯦ ꯁꯦꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ Manipur State Cooperative Bank in Agongal Nabarte sponsorship nanoi a nikhat sung financial literacy awareness program khat zani khan Thobal district khangabo ka MMRC Unity Park Hall a alamang wahi awareness program azun Thobal DC A Subhash MSCB Managing Director Ayikpam Chule MMRC Unity Park Chairman KH Menjor Mangang in Lo Upahina in alapang wahi Zigol hunachun Thobal District DC A Subhas in Agena Igam Vaihom 210 Achi Thak Diu Ni Zakhat Sung Action Program ahin Subdivision Monitoring Mission Kiti Khatapang hi Zihun Sung ahin Mizo Seeking Amaudin Mundo Kitoka Piding Financial Institution Poi Mama Ahitak Zika MSCB taking again Zikun Awareness Sikimangahi District Administration le Vaihom 210 Zigol Mission Khat Ahungongal Huno Mipiten le Kitopi Dingin again Bekit hi Manipur State Cooperative Bank Khamdatana Thobal District sida leiba aina bank atai sida so aina appeal tawjagi masi akhoi government gi oiba asigumba scheme mama program ama paikhalakpa matamda akhoi district administration amasung state government da full support pibiu haibase mani mangjongna thamjage Manipur Vaihom 210 school kaite chule holiday te to kisaya order khat chipi nung a zilai naw pangte thaksuk thakto transporter ten haksatna atu kuto kitona All Manipur Students Union Association le School Transporter Association te to chukhom in gen khom hi Zithu to kisaya amsu in lekha ahung so naw achun Vaihom tu thakten gari van service bol te kinga bangbol big the umdim ti hi gel khom huna hitai Chule media mangcha in transporter ten haksatna atuk teu chu Vaihom tu te to kinop tu na khatle ala umta hi Zito kisai hin Vaihom tu te khonunga umding dan chule amaute ni kikal a thupha theina dinga tin amsuten a kisai pi tu te kinga bozoina aneyo hi
alang khat lama chun school van service ball ten suk khel ball khel umlo na dinga gari kot hon sa puma tol ti te gari capacity khela naw pang te pu gari hat taka tol le kham thei thil ball te khatcha ball lowa zilai naw pang te poding in amsu in appeal a ball hi Tuni akipat kipanding class 12 exam ding zilai naw pangten amaw le amaw inapat kising saklai taka school khen khatin May thating tuition fee la in education sector hi sumdon na gola asuk sak zingu hi wangsit taka hitin Kanglei Park Students Association KSA President S Bidyananda in again in media taking attack lang hi Infala kuya thonga student Paul Pite office mona S Bidyananda in again Mi tamzo tuition fee lak ding chung changa abika maloma brilliance school te chunga achung thu akigen ding a hi ghari comet school le ni tamzo a zilai te kinga fee allow ti thu hi ta hi zigola school khen khata thiltung hi akin theilama sim phat poimo hi chule the Manipur Private School Registration and Regulation Act kumsang nila som le sagi hi zuipum in private school te hi regulate ball na dinga hin vai gelam pang ahitaitin S Bidyananda in again packet hi private school sing na miyam ni ichupagi mai larwa khudam moina hajar kanda koi covid ki kanna kanu tori khara saphara ko timing aduda November December adai phawda hai hajar batare maduda koi gari da laiba community school na su koi school gi magi thagi lawriba tuition fee adugi mathakta tongan ba moong amada koi school gi room sanitization tawbagi aduga water gi electricity gi fee haina tongan ba paisa su mong lawra kan da lerma thengnare aduga hauji maksu akoi admission gi matam da lawkhraba fee adu hauji na hongna na tongan ba moong amada akoi pothok la kan da amuk na hongna na laboratory fee adagi makal gi fee na singba pansal la kan da amuk na hongna na magi thagi tuition fee thiriba adugi mathakta amuk su lawram ba thengnare madana hairiba akoi gi private school sing sina tawriba moong sing ase akoi masigi matang da hauji akoi yangchen khongcha chatla kan da madu school sing asigi mathakta chapsana thabak tawni tawba hawragani avela thupite Din mun nim la san hun kiti hi damsung ji dan hi Congress elected member khatbeb ala kha zika kumsang nila pani kuma gamwai hom tu ala kipan political din mun dan kha gel kho jing koma party hi sukhat kit nading in panla khom hi tiutin Congress legislature party leader Ukram Ibobi na taklang hi Relief and Disasters Management Department hi sukhat thaka igama hung sek disaster chom te apat mihing hin khoven na dinga department hi mopuk na lin tak anei hitin Relief and Disaster Management Minister Awongbo Niumay na taklang hi Chief Minister and Biren at Suinanoy Chingwerong Infal Art College Maya Kisim Mau Bazar hi tu thatari git sim haini hile hondona ne mipite khutapi dona ne dinga hitaitin Mau Infal Market Cooperation Committee akon convener Courajam Athoba in ataklang hi Tuni ading Vahui TV Vaiphei News Sancho hitai en tu tezo silaleng un mangpha